sad kući i kao idem podržat svoj novi frizerski salon. Kud je mene džava nosa da idem podržavat na oči vidno nešto šta ne valja. Baš sam sister shade. Jeste vi ovo tako da to nam je sadašnji plan. Izgledam odlično. Ovo je službeno moje prvo farbanje na YouTube-u. Jeste uzbuđeni. Biće ih još, obećajem. Spremna sam! Bog svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vas provest kroz moj radni dan. Danas je jedan od onih dana gdje ću biti puno u teretani. Znači, imam privatne treninge i bit ću u teretani od 11 do 6. Trenutno je 10, budna sam od nekih 8, radila sam programe i rješavala neke stvari sa ovim klijenticama. Bog svima, ja sam Ema i dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u još jedan back to school video. Za ovaj video sam vam pripremila 4 back to school outfita. Jako vam se svidio onaj moj summer lookbook, tako da sam odlučila napraviti još jedan. Nadam se da ćete uživati, da ćete dobiti neku inspiraciju. Pozdrav dragi moji i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas, kao što vidite iz naslova, radimo konačno jedan fashion lookbook. Nedavno mi je stiglo par novih stvarčica sa Sheina i umjesto... I ćao ljudi! Koji je danas datum? 8. jul, mi idemo na exit. Ovo je by the way moj prvi exit u životu jer no wiper prosto tako mora biti. Idemo za Novi Sad, Jelena i ja. Jelena će biti onaj prijatelj koji se čuje, a ne vidi. Ok, vrijeme je da vam pokažem kako napraviti ukrase za bord. Imam par ideja, ovaj video je za sve vas koji čekate do badnjaka ili do zadnjeg da okitite. Nadam se da ćete možda isprobati neke od ovih ideja, meni su sve super, bez obzira koji stil ćete imati na boru, bilo koja boja. Zašto se naše auto ne čuje? Skuhat si kavu i onda mi kreću predavanja. Čini si dobro. Da vidimo. Nove tenisice. Voda. Fakat nisi bitna kaj si umišljaš.